دەمباش گۆهدار و تەماشاوانی نژاد بەرنمەیان ڕۆژەڤایی رو دەرگەلبەرە ترکیە درەوشا ئیدلیبێ بکری زوالۆزیەک مەزنرە بەربچاپ هات ئەف دەمەکە ڕۆژانە ئێریش هەمبەری خاڵینوێین چاپدەری و سەربازین وێن تێن ئەنجامدان پشتی کۆ رژیما سووریە پشتەوانیان رووسیا دەست بە ئۆپەراسیۆنی هەمبەری ئیدلیبێ کرد بربچاپبوون لەگەل ترکیە لەسەر ئەردەی ڕوودا و نەها دەهین سەربازین تر بوونە قوربانیا vê proseyê. Van rûdanan li gel xwe encamên çaverêkirî yan jî neçaverêkiriyanên pêş. Pêwendiyên Tirkiye û Rûsya bandorek neyênî dîtin, Tirkiye carek din xwe nêzîkî NATO û Amerîka kir, daxwaza alîkariyê ji NATO û Amerîka kir, duwarê navxweyî de alûziya siyasî gihişt astek bilindtir, Tirkiye karta penaberan jî xiste dewrê de. Derî vekirin û niha 10,000 peraber di rewşa xerab û zehmet de li ber deriyên sînorên Yunanistan û Bulgaristanê de ne ku deriyan venakin. Vê rewşê li gel hûrguliyên xwe em dê li gel mêvanên bernameya rojevên îro stûdya me ya navendî endamê hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye Şeral Gedo û stûdya me ya Diyarbekirê parlamenterê HDP İmam Taşer bigirin dest û binirxînin destpêkê de em ji Diyarbekirê dest pê dikin. Slavkek İmam di qada navneteweyî de Rewşa Tirkiye li İdlibê wekî rewşek metirsîdar tê nirxandin, lê li ser asta raya giştiya Tirkiye gelo pozisyona welatê xwe çawa dinirxînin, çawa dibînin raya giştiya Tirkiye? Ez pê neçûm deng qutbû. Kekî mam ez pirsa xwe dubare dikim. Niha rewşa Tirkiye di qada navneteweyî de metirsîdar tê dîtin, bi taybetî girêdayî İdlibê, lê li ser asta raya giştiya Tirkiye. Raya giştiya Tirkiye rewşa welatê xwe çawa dibîne, platforma siyasî, platforma medya, rewşa Tirkiye çawa dinirxînin? Belê rewşa Tirkiye bi rastî di rojhelata navîn de wekî ketiye qeyranekî qrîzekî yanî ji temamê welatê der û dora xwe têkiliyê wan ji Tirkiye jê qutbî ye. Em bêjin berê têkilî wî bi dewletê Ereba re hebû vêga têkilî dewletê Ereba re tune ye. Ji Bulgaristan, Yunanistan bigire heta Sûriye, Iraq, İran bi tev re têkiliyê wî ê der û dora wî piskirêk e. Şixînî wî li dunyayê jî têkiliyê dewleta Tirkî piskirêk e. Bi Rûsya bigire heta bi Amerîka re, bi Awropa re bigire heta bi em bêjin dewletê ku li Tirkî têkiliyê wan berê xweş bûn vê re, vêga wan pisîrêka van têkiliya tev bûne piskirêk û nava wan û Tirkî nexweş e têkiliyê ku dimeşin rojane dimeşin van têkiliya li ser polîtîkakî nexweş dimeşe. Tirkiye di polîtîka xwe wê çav meşîne bi rastî ew jî ne zelal e. Bi alîkî de bi NATOyê re dixwaze here bi aliyê dinê weka ku tê ew kê bi Rûsya û İran wan re dixwaze here yani di nava wê de dihêz hene. Avan hêza jî di nava dewletê û ndama hikûmetê de bi hev re nava wan de problemê rov rov zêde mezin dibin çê hene. Ji ber vîya em karin ewiha bêjin polîtîka ev 5 sal berê ku derbasbûyê heta îro li Tirkiye li 2015 de piştî ku bi biryar da ser Kurdan, Kurdê ewlî Bakur, ser Kurda şer vekî biryar da û ji wê re heta îro ev şerekî ku berdewam dike tev hevdû ne cudane. Yani hem bi sedan, bi hezaran, bi dê hezaran endamê HDP û em bêjin Kurda xiste zîndana wekî hevserokê wî Selahattin Demirtaş bigire parlamentera zîndana de ye. Şixînî wî ya nava Tirkiye, rewşenbîrê Tirkiye, çepgirê Tirkiye ê ku li hember vê îxtîdarê sekiniye êriş ser wan jî dike.
Yani em bêjin rojhelatan navên fikr û remanê Tirkiyeyê ku îro tê hene pir tevlîhe ve Başa kek imam. bi rastî بله کک امام اف راستیا کو و yani veni vena peşkeş kirî. Di medya Türkiye'de mirov vî venê nabîne, di medya Türkiye'de tê ziman ku Türkiye mafêveye ku li Sûriye be, Türkiye mafêveye ku li Libya be, ji ber ku ewleyeta Türkiye ji Sûriye dest pê dike, ji derveyî sînor dest pê dike. Di qada siyasetê de jî diyar e ku muxalefetkirina destilatê di rewşekê gelekî zehmet de ye. Hûn çawa dibînin gelo ev rastiya Tirkiyeyê rastî wisa ye mafê Tirkiyeyê govan tiştan bike. Tu çawa dinirxîne? yani Türkiye êriş dixwaze êrişî li ser dewletê dir û dora xwe bigire wekî dagirkerî berdewam bike. Ev dagirkeriya wî wextê Kobanê ji wî demê dest pê kir û heta mesela Efrînê de û piştî wî mesela ku li Kerkûkê referanduma wî piştî wî xwest êrişî wir bike û îro jî êrişê eşkere ser Libyayê dike. Yani Türkiye dixwaze çi bike şerrekî debe. Ev şer berdewam be. Wextê ku ev şer hebe iqtidara ku îro di serî de ye ew ê berdewam ve yani çünkü Türkiye krîzekî aborî jî heye. Yek krîzeka demokrasiye mafê mirova heye. Qeyranekî wana jî berdewamin. Ev wextê tev kevin nava hev ji bo evana bêm ji bîrkirin evan êrişa çê dibin. Pirê insana dipirse îro gelê Tirk jî dipirse, Kurd jî dipirsin û HDP jî dipirse îşê ev dewleta leşkerê Tirkî li İdlibê çi ye? Çi malûre? Em vêya dipirsin. Îro tamamê Twitterê Tirkî ev ya dipirse. Yani berê nikarbûn vêya bitirsin. Tirs hebû, xovek hebû, evê tirsê jî şikandiye gel. Dibêje em li İdlibê çi dikin? Leşkerê Tirkî li İdlibê çi dike? Çi malûre? Ev ya bi rastî gere baş bê minaqaşe kirinê. Gel hemberî wî ye. A Libyayê tezkera Libyayê ku parlamentoyê Tirkî'de wextê derbas bû HDP jî qarşî de hemberî derket, CHP jî hemberî derket. Gelê Tirk jî got em li wirê çi dikin? Ev hikûmeta îro di serî de dixwaze ku şerrekî rojhilata navîn de pêşkeşiya wî pêşengiya wî şerrî bike. Vî şerrê de xwe krîz qeyrana nava xwe bide jî bîrkirin. Ev jî mesela li ser Kurda dimeşîne. Îro Bele. Erdoğan, serokê AK Partiye Erdoğan îro daxuyaniya ku civîna ku çê kir nêzî 2 saet axaftin kir, diwan axaftinê xwe de bi piranî li ser Kurda sekinî. Yani piskirêkê anî bi wir vegirê da em ji bo ku Kurd nebin xweyîstatû em li Sûrînê ev ya بله کک امام امی وگرن eşkere dibêje. بله امی وگرن نکته ام تین استودیوی سلاف کک شلال تو بخیر هاتی کک شلال ترکیه دبیجی ایرو دم جمیر 0-0 yani gaba gubun nive şevi dve arteşa Suriye kontrola xoj edlibi ekul der dora halin çabderiyin Türkiye kirne derbixe arteşa Suriye operasyonu xod bedi rawestandin naxwa Türkiye de operasyonu ki lehemberi arteşa Suriye lüber peki bine بقدر نبنه تویده بهوری بیه که نایی کو رژیم بیه که پیک بینه لیهون شواده نرخیم. ده بهوری هم ده روسیا شوقا کس جبو ترکیه بینخه و ترکیه نکاره به هجوم اپراسیون برو فره برد ادلیبی و سپاه سوریا رژیم سوریا و گرین پاش ریا دولی آد نقبا حلب و شامل ده. ترکیه هر tiştekî golü Sûriya kiriye her êrişê geberdayî ser bajarekî ya parêzgahekî ya noqtayekê ya şûnekî de ya şewqa keskî Amerîkiyê yan bi a Rûsiyê. Wextê got êrîş bir ser Efrîn me tevazanî bû raya giştî tevî bihîst
روسیا جر گلوبا کس بخست و چو جارا ده وقتی هات گریس بی سری کانیه و خلقه پنابر کرن و خلق کشتن دان و خلق تالان کرن وان گروپی چکدار دیسا به شوقا کسک امریکا و دونالد ترامپ و آنها کا ایریش لساعت صفر بشتی چند ساعته کی دی 3 ساعته دی بهوری آمده دست بینه که شوقا کسک روسات نبی و وگو دیاری جی فلادیمیر پوتین شوقا کسک ناد اردوغان و او دبینه گجما فی رژیم سوریه جما فی سوپای و رژیمیه گهمو خاک سوریه کنترل بکه و دیاری جی یعنی تشتی پیمانه گدنابرا هر دو جادنابرا ترکیه و روسیا دی چه ببون لسوتشی و لاسیتانا وقو ام تبدي جزان ورايا قشتي جزاني قو تركيا بيتر يعني پابند نبو التزام بوان پیمانا نكر جبري زيادتري سالة كده پیمانا و او بو قو تركيا دوه قو گروپين چكدار اي تندرو اي ارهاب اي تيرور و اي ديني معتدل جهف بده آلي لتركيا بيقمان ومخابن نكاريبو او مسألة كربا جبهة النصرة قنها نافيها التحرير الشامي جبري نفوزي وي فرتر بو و گورتر بو لإدلبي و لدردوري حلبي و لحماية و وقدبي لدردوري لازقية يجي او دفر او منطقة او هريمانا حماء عملي دي دستي جبهة النصرة دني و او جروب ديني چكدار جي جنافي و اي معتدلن برانيا و او جي هر بإشارات و بغمزة جبهة النصرة دي چنوتين شر دكن و شر دي سكنين روس ديار في مسألة هو قبول دكن أوجي وإيران جي ورجيم سوريا جي وحلفاء إيواني ديترجي خلق جي وقت ديار يعني شناتو بش أمريكا بدنجن يعني ديار جلوبا كاسك ديجير ماسير جروسار ورجيم سوريا جي بيخستنه جوان تيرورا تنبكن جبر جبهة النصرة بشكل جي تنظيم القاعدة وقاعدة جي لسر ليستا تيروري أنا دولتي أنجمنا أولهي وأمريكا وأهمو ولات دنياي وكسك دي بهوريا مد قبول نك إمارتك بسروكاتية جبهة النصرة اللي باجار إدلبي هر ببردوامي هبه عالم تفد داوي باتفاق بك قوي إمارتي نهيله أنها بوفي يكي أم دبينين خلق همو بيدنجن وبلكي كيف خوشنجي وقو بكرمانجي تيغو تندبن سنبيلار دكنن وقت يقو رجيم سوريا وبدعم مساندة روسا وإمارتي تجدد وجندا وباجارة جدستوان دردخة دي بهورية مده اجد في معادلة دي حلقات ضعيف اج بدوستو هفال اج روج بروج دخسره بتر تركيا واجر تركيا بمين بذي عقلية وبذي آوائي بيجم وبيتر بخسره في معادلة دي او دفراناوي هميش دستوي وجدست دوستي دركبي يعني هر دوی شرشوی دم وينمين بله هر دوی شرشوی دم تخصص بزانبم که شلال نهم قبل کو ترکیه در روشا ادلبی ده قاف پاشا بیتی بله قالوا دسبيكا دركتنا تركيا جي سوريا دبي اونا يانجي دسبيكا ديسا بريفا برنا بالانس كنويا تركيا لسر عرديكو حتى ايرو روشا روسيا وامريكا لسر عردي بكارانيه كيكي جمال دي بهوريا مدي تركيا جي ادلبي دركبي دسبيكا حل قيرانا سوريا دسبيدك يعني وقب عربي دي قلت عدا تنازلي ندور قوي وقت دسبيبك يعني آنها پرزگریکا گلک مزن گو مایل سوریه هر پارزگاه ادلبه هر او دفره گلجیر ده صلاة جبهة النصرة تنظيم القاعدة دي وقتی او مسألة او پرزگریکا مزن هات و حل به پرزگریکا دنی مزن نامینن ده سوریه ده و هنو عملية سياسي دست بك طبعا وكو نريني روسا روسي وقو خياي وقو ديارج بري چند سالا ده هنج زمان إدارة أوباما دل أمريكا وقت الكشكاس بيبو ده صلاة داربو هر شوقه کسک جروسار پیخستنه ملف سوریا دوسیا سوریا دست روسا دی بهتر نه دست امریکا دی یعنی روس وان تشتا تواده که جدرعه حیانی ادلبه همو کرد دست نظام ده او خاک بروفره او کا گروپین تیرور همو تکدان و هموش کناندن همو آنین ادلبه کم کرن نبی امریکایی و نبی غربی و نبی ولاتن در دوری سوریای خاصتا ولاتن خلیج یعنی وکو عربستان سعودية وكوان ولاتي درجة هر دستبيك قلكي خدديتن دوستي شورش جيراني سوريا دوستي وان جروب چكدار
بمال وبشك وبسلاح أوانا دعم دكرن بو فينا از دبينم تركيا لباش كفي اللي بيدر كفي هنو روشا سوريا ويشار سرب اللي ممكن نوقو اوبوزيسيون سوريا خوازي يا وقو ائتلاف خوازي يا وقو دسايا بلند خوازي بينكوا بيشتي بيتر وينارينا روسا بجيب بينكوا بيشتي كيكشلا يعني روشا ادلبي قبا بر بشار سريه كيف شو شخو بابتا قدميني برسا كردميني روشا روجلاتي فراتي روجاباي كردستاني لسر روجاباي كردستاني لسر عرديجي هن حولدان هن يكلبستيا ككردي هر او حولدان نبنجي بيونديا يعني آليين كردي هن بهبو دوره ديالوغا انا كسب لقال هزين مزن هزين زليزي جيهاني هنا هروها هسه دجي دوي چرچوي ده هنا لتركيا جي او يكتي اخفتن قو تركيا گر ديالوغا بكردان راهبه جبوي پیش روجا ترکیه جی باشتر دبی هون چاوادی دباوریا مده پرسات یکمین گوت ناگتا گوت گاوا بدو ادلبیده از بلکی روج آقای کردستانی رژیم سوریه وقتی گو ادلبی بدست خوخه وان دورا همو بدست خوخه و ترکیه بده پاش وان گروپی چکدار نهیله و جارک ده خواه آماده بکو خواه حاضر بکو بری خو بده روج آقای کردستانی اوایا مثلا کس نکاری خلاف سر بکو یا مده دو سر خلاف نبنده کسی عقل من کرد في ميدان آنها قرب النزيكا هف ببن باشه دست بش خيري هنه محاولات جاد قلك هنه لمخابن يعني هوالانه مي بيدي حتى روجا إيرو هين نقلكي جاد نموناكي أشتر بينم كي جمال بري چند روجا كي هوالانه ما شاندك ما جرينج مهم سروكاتيا أنا كسي مولود شاويش أغلو ديتن وزير دروي تركيا ولسر مسائي بير گفتگو كرن روشا پنابري عفرين روشا وان خلقي جروبي چکدار وان خطف دكنو واتنه دكنو وان دكوجن روشا خلقي سري كاني وغريس بيغ انهال چولو جياب بنانو دانن وبمالن فيدي خو عاجز كرو بيانات بحق ما درخص قو چما ونوادكن وقت كي دق او هول ددن او جيو قصد جي دبي ام حاصرن گفتو گوي بتركيا بكن وما تفادي دي جي دسبيكا شورشي حياه سال 2013 وشردا بر صالح مسلم وقت گو سروكي فيدي بو دهاد وده رجال أنقرة واسطنبول دماء وسروكين دزجاي أمني زور مهم وزور جرين لتركيا بار كون دبوه هم توش گفتگو دكرن يخورا حلال دكن وج غير يخورا حرام دكن أفجي مرود بقي شركاتية حقيقي ناخذن كشلا ميفكرن أم درباسي ديار بكري ببن كيك إمام نهال تركيا دقادة سياسي دجيتي آخفتن سروكي بارتيا نو gelecek parti yani partiya paşaroji Davutoğlu jiyani zaman ku ji bo Tirkiye baştirîn bijarde li Sûriye ew ku diyalogekê bi Kurdan re dêne û biriya vê diyalogê jî xwe ji vê krîza Sûriye dûr bixe û ev yek dikarî bibe starta yani demokrasiyê danûstandinê diyalogê bi pirsa Kurd bi giştî re jî hûn çawa dinirxînin kek îmam? Belê piskirêka Kurd a rojhilata navîn bi rastî em bên te bi hev re girêdayî. Yani Kurdê Rojava Sûrî jî û piskirêka Kurdê Başûr jî û Tirkî jî Tirkiye wek hev lê dinêre. Yani çawa wek hev lê dinêre li Rojava Sûrî destketî serkeftinekî hebe ku em bêjin statûkî çê bibe Kurd li wirê bibin xweyî statû xwe bi xwe îdare bikin wek başûr wek federasyonekî ya jî em bêjin xweserîkî ya jî ser bi xwe bûn ku çê bibe ya jî li başûr ev pêş ve here tesîr li ser siyaseta Tirkiyê yek bi yek dike. Ev proja Serokê Gelecek Partiyê Davutoğlu berê zanin şêwirmendê Erdoğan bû hikûmetê bû serokatiyê bû dawiyê bû serokwezîrê Tirkî. Ev proje Davutoğlu berê de hene. Yani dibêje em bi piskirêka Kurd a kul her sê perçê Kurdistan heta a İran jî Rojhilat jî tesîr li ser teva dike. Ji ber vîya divê gere piskirêka Kurd bi hawakî çareser bive li gora fikr û remanê wan.
راسته ابجی وساد بینه پس کده که کرد روجاوا به لباشور به روجهلات به لباکور به تب به هفره ترکیه و کهولید نره پولیتیکا کل سر مجید مشینه و که سر کرده باکور جید مشینه و پولیتیکا ویگا ایرو لروجاوا دمشینه جهودو نجدایه به هفره گریدایه ev girêdan çawa ye îro dibêje bira Kurd lê Rojavayê nebin xweyî statû xwe bi xwe îdare nekin û weka federasyon ya jî wek xweserî ya jî wek organîzekî dinê tunebin gerek Kurd nebin xweyî maf ew wisa dimeşîne li Rojava evê polîtîka li Tirkiyê jî ev ya dimeşîne lê weka ku we jî got Cenab-ı Davutoğlu û hikûmeta îro a AK Partiyê 5 sal berê newsa bû 10 sal berê newsa bû 10 sal berê digot piskirêka Kurd piskirêka me ye wê piskirêkê gere em bi çareser bikin bu çareserbûnê jî hinek gav hatin avêtin di 2013 çarda pazdan di sal û nîv demekî dirêj de evan gava hatin avêtin lê piştî 2015 da lê mutabaqatekî eyn divê me hê de bû 28 Sibatê de li Dolmabahçe Saraya Tirkî ew çax heyeta İmraliyê û heyeta Tirkî serok Wezîrê Tirkî bi hev re rûniştin peyamekî xwestin îmza bikin heta wê demê jî piskirêk te bi hev re girêdayî bû yani têkilî jî bi PYD bi partiyê Kek imam min dixweste zwer me pirsa xwe dawî belê kek imam niha ger em ji rastiya niha bidnerê niha Tirkiye bi van krîzên xwe bi taybetî di rewşa Idlibê de di rewşa Sûriyê de di rewşa deryaya Navrast de di rewşa Lîbyê de her wiha di rewşa penaberan de niha guj dihîvê tê jiyandin li aliyekî din rastiya Kurd ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê jî li Bakurê Kurdistanê jî nav peywendiyekê de ne peywendiyê li gel welatên mezinên cîhanî jî bi awayekî balans rêve dibin şansê diyalogeke Tirkiye û Kurd bi hev û dû re heye kekî yani Türkiye îro polîtika ku dimeşîne ji ser tinebûna Kurda polîtika dimeşîne yani dewleta Tirkî wextê hatiye avakirin û bûye komar di magazegona 1924 de li ser tinebûna Kurda siyasetekî meşandiye ev siyaset heta îro berdewam e yani li Efrînê çi bibû yani ku dewleta Tirkî çû Efrînê wê dagirker kir û dan ewan çeteyê ku Daişê ku wan çeteyê ku barbar ku êrişê Kurda kir çi çişkî ser Tirkî ji Efrînê tu alozîkî tune bû nava Tirka û Efrînê de İdlibê îro li ser İdlibê evê krîza Kurd Tirkiye çêkiriye ji bo mesela piskirêka Kurd e Erdogan îro bi xwe got yani got hat sekina me ya li İdlibê sekina me ya li Ezezê li Babê li Efrînê îro em nûr tune bin sibê ew ê em ê li nava welatê xwe aynê binav kir got Entab Riha û nizanim Edene Xetay got em ê wan de re nava şerekî de bin yani em di wirê çû diçin derva em şerekî dimeşînin ev em ji vê re nabêjin krîz ev bi zaneyî polîtikekî Tirkî dimeşîne li hemberê Kurda dimeşîne gure giviya Kurd ev ya tev zanibin Kurdê Bakur jî ê Rojava jî belê spas parlamenterê Partiya Demokratîk a Gilan HDP İmam Taşer guj Diyarbekirê Tirgelme bûyî spas kek şelal gedo endamê hep peymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê ku li stûdiya me Temaşvanên hicab ya wayê em hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dina roje